ese facilite mo ya nduru ntwanyole to monto yankoni amalyogo no monto yo the process yo como serigo chinka mabira tayo monto daite kulia amalyogo y'abantu ntulgo twara mabira monto yo oseri wale agenda achikoli chishingi ya moja chiri yaoneti eliogo monto likwabira monto de mwensi biashara byo kare na amalyogo ye serikali biashara ntulgo chiko byanje ngendo yakabira abantu bamente kama konyora amalyogo to basa kwe malyogo amango gekenyombo twatebire kirengaki amalyogo ngo tokali nyagitari to basa ko twara amalyogo mango begete segetanda usobegete ebagime amalyogo ayo munyagitari yawo kwane yeri tukerimo usabire usata tunandi kwa makwirana ukorera review ndo basa ko twara amalyogo nendagira amalyogo tari amaya endagira kwa chana na ya ajui pole pole mana mbia amalyogo to kwenana tari maayo somobere onye woko nyorige ntonkere kiranyare kokonyo omobere tigatori kirokyo ntoba sawo kora amalyogo nendagira abantu aminto lero mambia nande twanyora shilingi milioni 200 ko USA twasaine mo yuna barabo twasirigi document amalyo kibese kingoje kire esenye njo kubeka amachi kitawe cyetu etano na busongo nyasaye kawanje na n'umutinyo yo mebere keboja ngo twaratura amachi kerase abantu bakwe bari bakora kibese cyabo nande nchiko wa rais